Is-sitwazzjoni f'Gaza għadha mwera. It-tfal u l-familji ilhom 11-il ġimgħa bla provvisti inklusi kela trabi. In-Nazzjonijiet Magħquda qed twissi li 14,000 tarbija jistgħu mutu bil-ġuħ f'Gaza fit-48 siegħa li ġejjin. It-tnejn Iżrael ħalla jidħlu f'Gaza 5 trakkijiet umanitarji. It-tlieta n-Nazzjonijiet Magħquda ngħatat permess iddaħħal madwar mit-trakk. Ma' TVM News Roland Friedrich, direttur tal-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda li tgħin lil aktar minn 6 miljun refuġġjat Palestinjan għalli din l-għajnuna iżda iqatra f'oċean. Clearly, this is just a drop in the ocean. The Gaza Strip needs 500-600 trucks of aid per day. The aid that is now being allowed to enter is extremely limited. And according to our information, today in the morning, none of these 5 trucks had reached any beneficiary. We have almost a quarter of the 2 million residents of Gaza at danger of facing acute hunger. Aktar minn nofs it-trakkijiet huma tal-UNRWA. The United Nations has 9,000 truckloads of aid ready to roll into Gaza. 5,000 of those are UNRWA truckloads, medication, food, supplies for children, shelter. That aid urgently needs to be able to enter Gaza. Fl-aħħar 3 ijiem is-sitwazzjoni f'Gaza marret allar. Il-forzi tad-difiża t'Iżrael qalu li fl-aħħar 24 siegħa attakkaw bl-ajru aktar minn 100 post fil-medda ta' Gaza. It's getting worse. 3 days ago, Israel launched a new military operation in Gaza Strip. We've seen more than 600 heavy airstrikes. Fi żvilupp ieħor dwar il-Vant Nofsan, ir-Renju Unit issospenda taħdidiet dwar il-kummerċ ma' Iżrael u bata l-ambaxxatur Iżraeljan dwar dik li sejjaħ offensiva intollerabbli f'Gaza.